the bangers. Yeah. I'd want to be in those groups because the party will be great. Oh, sorry, we're just watching Chey. Unleash. Korongo kōrero. No reira kāreka. Me tūpato hau. Kei te hihia ki tētahi toa whakaihu waka I tēnei tau, ne? Nō reira ko te tūmanako e te te ana ngā niho. Are you seriously picking that Thank one? you. E mihi ana. Oh, bro, they were mean. Tuohua Beats by hau. lay. Chicho te whānau, quick little break before we get into all of the kōrero. Ka tahi anō mātou ka kite. 55% of you, kaore anō kia subscribe. What is going on with that? Nō reira, if you love kapahaka, you love all the yarns, but you still want to be able to tautoko, easy as, subscribe, and we're away. Ngā mihi. E kōkiri tonu ana I te fantasy haka bracket. Ai. Yeah, ana e hikaka ana. Kia ora tātou. Kia ora Straight in tātou. there. Ai, ai. Yeah, tōra tika. Anei, Kore he nui Chey ngā rau iwi e ko Kereama. whakahe ana I o kūrua picks. Whakaai ana ki aku. Well, kua kitea ngā tākapu. Ai. Okay, so I kōrero tia te waiata tira whakaeke mō te atea waiata āringa I nanahi, anei ka tīmata ki te poi. Ko te tally, e rua aku ko whiringa, Ai. and tahi tahi. Ai, te mea kei whakamaumahara I a koutou ko kahurangi ki te kaiwhakawa. But again, e hara tērā I te āwhina nui, I te mea, o māua taste te tino rereke. Nō reira, ko otike I a tātou te waiata tira, te whakaeke me te mōtete, me te āringa. E toi mai ana ko te poi, haka, Whakawātea. Ai, that's it. That's it, eh? Ai. I was gonna say, should we add in Kaitātakis? Oof. Yeah, Yep. 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 ka pai. Okay. Okay, poi ka tīmata kia wai. Wow! With the year too, eh? Yeah, ka pai. Okay. Tīmata ki a koe. Ngā Poi. pū manawa. No, kia pono ake kōrero I taku pepa. Oh, yeah, okay. Ka pohia. Or, hine moa. Oh, well, I runga I te hau. Yeah, nice. Engari, ngā pū manoa, ka pohia. Okay. Kia te tau, was it? Iwa te kaumot whā? Oh, yeah. Poi, okay, there we. Honourable mention te pū aurua mano mahiwa. I aua head of the game mātou, and you know, the amateur teams have to try something bold, ne? I noho mātou. Nā, muri mai tērā, he nui ngā kapakua pērā. So anyway, another honourable mention, puhi huia. Yep. But how te tau I mahi mātarai I tērā poi, Pūhia, te kānara. he pai tērā i. Whakatika meira koe. Moe koe nohea tērā rārangi? I te tangihanga o whaia niwa, te hoawahine o wharehuia. Ka tū te tahi, te kaumātua e ki ana mataia ko tētahi atu. Ko tāku e mahara nei ko te kaumātua o Ngati Kaungunu, but ki ana mataia ko tētahi atu. Hoera, a kaumātua stood up. And he goes, te tangata nei o wharehuia me tana wahine, pōhia te kāhanara, ko hapu te wahine. And they put it in the song. Nice. Tēnō pai. No, the one with... Oh, Hina Popo. Yeah, Yep. 2015. 2015. Crush. Miharo tērā. E mahara nau I te mea... I was psychotic e tahi o ngā āringa, e roto a manu I tērā tau. A tāle anō hoki, I aia te tahi o ngā wāhanga tātaki, and you know, because ngā poi, I te nuinga o te wā, mea tāhua, ne? Me whakātu I te auahatanga, I te rere o te poi, and i tēnei, it was different. And that's what my option. Cool. Ooh. I've thrown you a bit there, haven't I? You have. That's my pick. Because you've mentioned my options. Kia ora. Pūhia te kānara's up there for me. Kia ora. Matarai 2011. Ai. Engari, me pēhea kore ai e kōrero mō ngā poi a tūhaurangi. Tūhaurangi. Ai. Yeah. Tūhaurangi rua mano rua te kaumātoru. I Tāmaki Makaurau. Ai. Te Lorax, waiata I te tau. O Pōtiki 2013. Te poi apakura. Ai. Ne?
Ai, I tūki konei, yep. Yep, that was a mean one. That was up there. It was up there again. up there. Very different. What honourable mentions are no wahine pūrotu? Ai, Yeah. Whakahuia 96. yep. I was even going to say... 92 hoki ko te manu. I, Yep. I was even going to say honourable mention was Whakahuia Rua Mano Mā Rua. Iconic Angie Smith dropping the poi and doing Ki te patai koe mea Oh, yeah, nice. Yeah, that was Actually, my winner is going to be Tū Te Manoa Mauria 2013. good. All right. So another win for Chey. Go. Ngā pū manawa dindi. Oh, yeah. Yeah, engari, you know, interesting, I te mea, te nuinga o ngā poi kōrero hia, double short. My Fancying, pick for poi is Tērā te purere hua, e re re hua tau ana. Rangi Wewehi, well, actually it was done better at the regionals. Yes. Rangi Wewehi 2010. There was another year that Ngāti Ringi Wewehi, they should have I think they might have actually. Rua Mano Te Kaumārima. Standing ovation. Tērā, te Ko ao ora ngā horo. Yeah, koiro hoki, yeah, that was mean, that double long. Oh, Faith. kapa, yeah, Air pua 2, mā. Faith. Air 2. Yeah. I rau e taua poi. But I can't remember how the tune goes. That's why Kāreawi kōwhiri. Let's move on. But hoi anō, kai whakawā. There's no competing with purere hua. No, Rangi I don't Wewehi. know. Oh, yeah, Ngā okay, pū so. manawa classic, Yeah, you know, yeah. anei. Kahu? Waitahi ana e ngā kapa. Ke Hata atu. kihi, ke konei mau ko tamihana. Tangata poi hoki tēnei, we're like, some of your guys' picks. What, no, you guys Tāne don't mā. like the Matarai one because it's not really Oh, poi. excuse me, Hey. kārewi kōrero pērā. Kaore i te tuku i te poi Kārewi kia kōrero rere. pērā. Kaua tērā. But Tale made all those actions. Ai, Yep, no. yep. By the way. Beats. No. Beats. Ka tuohua Beats hau. by Lay. She would be, That's what we she'd used to be say. coming down to go, nah. But no, ka tuahua ki taku tuakana ki a tālei. Mo te taha ki te, patu i te Ai, poi, ai. kāre he wahine i tu atu i aia. Koira te kōrero e maumahara nau ki mai etahi o te whānau. I roto i tōna anō whānau, kei a kaurangi ko ia te atu o te poi. Oh, ka. Mo te tuku i te poi ki rere, i roto i tō rātou whānau, kei a tālei ngā patu. Yep. That was their little lane. Yes. Beats by Lay. That they stayed in. Beats Beats by by Lay. Lay. That's I cool. like that. That's cool. Okay. I'm just going to make a call. Yep. This is going to be very... No, actually, I'm going to give this tamihana. Tauhua. Go. Hey, cousin. No, oh, Ka- yeah, no, I'll go with Ama on this one. We were here 2010. Yeah, ka pai. Kia ora. Soft. Ka pai. It's got everything. It's Yeah. got skill, Aye. singing, Yeah. Me pe e kore ai ei. Yep. double all, Not your all of it. whānau members. Yeah, honourable mention, Yep. 2009, Tūheirangi, Ngā Kuia Kahurangi. Is it? Yeah, I think. 9. 2009, Yeah. Tauranga. There's another honourable mention. Right now it escapes me, but it's honestly one of my favourite tunes. Tūhaurangi Rua Mano Te Kaumātahi. Yeah. Roria Yeah. Oh, that's a great Yes. poi. Now, I was going to choose tamihanas, but I thought it was a little bit too biased. But Which was Tamihanas? Rangi Wewehi. Oh, yeah. oh, sorry, Kereama's. Kereama's. 2, 2, 1. Haka. Haka. Okay. I've got a couple. Let's start with Anipātene. What's your one? You know, I whakarohia te haka o te tiriti o Waitangi, Wakahuia, iwa te kauma ono heoi. I reckon... Waru te kauma ono. Well, waru te kauma ono. I reckon Mātarai Rua Mano Te Kaumātahi. Rua Mano Te Aua Kaumātahi. peru. Ai. The sequence of peru i te mutunga. He ahara. Ano nei. Nā Timoti i tito. Yeah. Yeah. Mo te Te kūpapa. kūpapa. That was... Ko Tino pai. Rua Mano Te Kaumātahi, Te Kaumātoru Rani Tira. Te kaumatai. Te Kaumātahi. Yeah. Kau. Ka Timoti. Engari tai atu au ki te pāti. I rero. Yeah, honourable mention tino pai ki au Makawe, Whakaue, Ai. iwa Oh, te kaumātoru, Makawe, yep, Makawe, Makawe. tino haka ki au. Ai. Engari, yeah. It was so good someone made an executive call to bring it back for the region, or for the nationals, ne? Yeah, this was Aye.
Hoi Well, anō. actually, we tried another haka. Yeah, I know. That's what I'm alluding to. Haka, Right. o he rahi. Mehe mea koe I kite I te haka a Ruatoki I te tau 2005. Brash tōtero. All right. That was powerful. All right. In the front row, getting spat on by Haturiniana. Engari, hānea no hoki. All right. Rangiwiwihi. All right. Honourable mention. But I'm going to have to say Te Mātara Iorehu 2002 All right. is my... Oh, bro, they were mean. Yep. One line. Yep. Me te rua mano. Aye. Nah, they were mean. They were mean. Fit. Yeah. And kare awi mōhio ki tēnei koroua, but he was mean. Matarai rua mano rua marua. He koroua kai roto rā hua poto. And then because ka whakakotahingia ngā rāringi, Nick Manadit in the middle. Woo! Yeah. Mean. Another honourable mention is Piki Kōtuku 2026. Oh, yeah, e whakamahia ngā taonga katoa, eh? Yep. Okay. Honourable mentions. Piki kōtuku rua mano te kaumā iwa. Mean. Honourable mention now again. Anipātene, te tau I whānau mai ai koe. Changed my world. These two hakas. Literally, this is what drove me, because all of us, was wakahuia, puta I te porowhita, and waihirere, haka, ne? Yep. All of us, when we were growing up, we tried to be different because of these hakas. There was no uniformity. If you could stand out, do it. Yep. So, and that's why we were always put on the end. E hoi anō, no taua tautonu, and I'm going off things that made me feel away and still make me feel away. Probably the Wahirere one would win this competition right now. But, actually, yeah, I'm going Wahirere number 1, 2000. Woo! But, my other honourable mention is Rua Mano Manutaki. Oh, true. Me mātaki koe Anipātene. I mātaki hau I nāpō I runga I taku mōhio kei te haramai tēnei whakataitai. Got a bit emotional. Kōrero ana mo te kotahitanga ne. Koe ne tētahi o ngā tino kaupapa Manutaki. And they were talking, they were giving it to te iwi Māori. Koutou ngā manukura. Kati te mirimiri raho ka wanatanga. He tino kare tau koutou. Ma te kotahitanga e whai ka ai tātou. It's like a good Bob Marley song. Yeah. Hāngai tonu ana ngā Simple, kupu. simple. I tēnei wāne. And it made me think like te Pāti Māori, whaamino Pāti Māori, you fellas need to get over yourselves a little bit. Too late, buddy. And mātakitaki I te haka a manutaki, rua mano, and then have a hui. Kua oma te hoi hoa. I know. Para huti ana te haere o tērā hoi. I know, erangi, tērā haka is amazing. But, Wahirere 2000. Whoa! Actually, I should have... Igato! Ipatai! Oh, and actually, here's another honourable mention as well. Wahirere in 1998, not for the haka, but Tabi, me te nohotima, they had the sound effects of doom. Whangara 2015. Yeah. I wini rātou. Even their last one. Yeah. 25. Whangara. Angi tū, Okay. ai, Okay. Whangara rua mano mārua. Tērā haka. And ia I ora wete i e ngā tahi. pipi. Yeah, man. Ia ora e tahi sound effects. And matua rānara, little action like that. Bueno, Wahirere rua mano koe rataku haka. Actually, Fred Henare is my old timer in that year too. Nice. Chris, but Wahirere. Nice. I know that's all of my stories about a haka. I could continue crew cam. Oh, sorry, we're just watching Chey. Unleash. Sorry. Omangia too, actually. Action song. Oh, mate. For yesterday. For yesterday. For yesterday. That was last step, but okay. For yesterday. No mai hoki mai Omangia. Yeah, no, Yeah. tika tau. Anei mātou wānanga ana, we love Anipatene's choice.
Mātarai 2011, Rākau, they won that year. Hapu was in that year. Kereama was at the party. Tihei Mauri ora. Actually, there was like, Are you seriously picking that Thank one? you. E mihi ana. Got it. I mean, the peru were great. The There was, peru. yeah. Sorry, And- come and- through Kereama. What were you going to say? Mātarai smashed it. Yeah. E maumahara nau tētahi kōrero ai mau e whakatika mai hapi. Ki mai a Mataia, that I te atatonu o te finals, Papa Wets added a few more jumps. Yeah. Wow. Like, te tikanga me iwa, we're going to go to Kaumarima Yeah. or whatever. Like, okay. Yeah, anei te Says how tiki high. a rātou katoa. That's a big one, eh? Because that means I te muro o te ahi kei te kau te rātou. Oh, you, Yeah, bro. You- it's got to be on. And I'm Yeah. sorry, you're going to trust one of the uncles down the second row end or something to go 2 jumps too early. Okay, Yay. and he's got 2. Kia ora. Whakawātea. This is our Whakawātea. tie. Whakawātea. Okay, tīma tāna ki a koe, bro. Okay, well, thank you. Kau e mahi tāku. Kau e kei te moi o koe. Well, kaore au e whiriwhiri I te tino kōwhiringa I te Makaueho Mashai. But honourable mention, Opotiki 2005. Ai, Ni. ai, Te arawa. ai. Kei hea rā koe. Ai. Engari, ko te nōku te ao. Waihirere 98. Yeah. E hika mai. Ai, tei. Ka tau he mai. Yep. And actually that's mean because whaetangi wai tērā tētahi kōtiro I tērā wā, ne? Nervous, singing as she's going to do this ka whati. Whaetangi wai, you can see her in the angle, straight in there, boom, sings the solo. What's also beautiful is you can see Tony Stewart at the back already knows that she's going to smash it. Oh yeah. Oh, yeah. It's just she's like, like- yeah, I've got this. it's coming up. Yeah, don't worry, sis, I've got us. Yeah, man. Yeah, that's beautiful. Okay, Anipātene, that's the he tino pai tērā. Okay, kei te hoki mai ki ngā wā o Naia nei. Ai, Anei taku mea no Ngāti Whakaue. ai. Whakawātea rua mano rua te kaumātoru parirere. Shoot. How does that go? Sentimental one. Yeah. Parirere o takaruna I tunihia. It goes like Yeah. this. And yeah, kaua, don't be disappointed I te mei toa hoki tēnei I taua wahanga, so Did it? yeah. True. I'm sorry, yous are amazing, but I don't remember that one. And then amazing. Kaore, ko te whare kai tangata. Remember that part? Was Koera that te your father's wahanga entrance? tuarua, kao. I Te Matatini rua mano rua te kaumātoru. I mahi hei Yeah. whakaeke I te regionals, ne? Yeah, and then Yeah, yeah. Whakawātea. And maumahara nau tērā wāhanga. Pai. I te mea maumahara Hare nau te ki mea te... nā taku kuia tawa wāhanga I te tō Oh, engari. kia ora. Okay, here's the winner. Ne? Here's the winner. And I got no other honourable mentions. Undisputed. There's no other honourable mentions. Koinei te toa. Wakahuia rua mano mārua. Ngāti moke moke. Yep. It is the winner. I wouldn't say it's the winner. It's a good contender, though. Yeah. Gee. Yeah. Come on. It's a good second to Nōku Te Ao. Oh, bro. Yeah. True Cam. It's Ua, ngā whakawātea, eh? Yep. Shame. It's the winner, eh? Yeah. It was the First clapping equal. in the crowd. First equal. The whole crowd is going like this. On the crane, ka pan across te crane I te crowd. Kei te kite koe I a poto. She's in there going, wow! Yeah. She loves it. Yeah. Oh, We love it. and Kia it's, ora. and it's got all the solos. Me te kaupapa hoki. Me te kaupapa ama hoki. yeah, me te Ka mutu, I want to say tērā pēr, aua, koe ratu wā mutunga I ki te tātou I a korongāpō, I runga tonu I te atamira. Yep. Done the swapperoonie of the rākau of the koi last minute. Oops! me ngā kupu, ei. Oh, Ai. E kia ana ngā tātai rangahau e rua te kaumano noi ho tātou. ai. Simple as. E me haro. Yeah. Some facts in the... Yeah. Yeah. O ko te... Rawi. And the soloists I roto rā, you Yeah. got... Yeah. Whoa. No. Ni reo, You Calvin. got... Okay, here we go. Fred Hinare. Fred. Ginny. You got Calvi, Lee, Yeah. Chris,
Oh, mate, you got Pimi in there. Yeah. Even you got Christy in there. Oh. Yeah. Up He there. ua te whakawātea, I te mea. Yeah. Whakawātea sort of just gets a little bit lost. Yep. You know, he waiata ringa rānei, he aha rānei. Yeah, nā reira. And there's Te pai something enei. about te rātau, anō hoki, the lighting, you know, it made them feel golden. Well, I te the- rūhaka tō te Te tinana. tūnga tuatahi. I te pō. I te pō. I reira hau. Yeah. Māta ki ora. I reira koe Anipātene. I Pepe kātai ana. Oh, yeah, rua mano mārua. pepuere. Pene, Kaore anō koe kia 1.5 whānau mai. years old. No. Yeah. Ana rua mano marua. Rua mano mārua. Yeah. Ai whānau mai o i taua wā. Kia ora. Yeah, kōrua i te wharekura. Funny, ana ko taku tautuatahi te raki te matatini, nini, we're just born. Beautiful. Ai, nā. That, yeah. Yeah. Oh, Okay, ka Yeah, pai. nice. That's us. okay, Kaitātakis. Kaitātaki wahine. Yep. Go, of all time, go. Oh, just one or three? Oh. What- Of all what's your time or honourable for our mentions? kapa? No. Woo! Miri. Yeah. She's What's your mean, eh? Which year? You got a specific year, just in general? All time. Hey! She's mean. Of course, Te Ngāwari's up there. But Miri, all time. Kia au, ko miri te tauira o tētahi e tai ana e rātou ngā ia ngā mea katoa. Kia ora. And not everyone can do what she does, Kia ora. but she can do Yeah. everything that everyone else does. Tai e te waiata, tai e te haka, tai e te mahi te poi, tai, you know, Mau rākau. Patu. all of it. Yep. She can do it all. Yep. She's, Yeah. Great pick. Oh, well, she So- won. what if no taku tua i ti tanga, ko Auntie Miri hoki tērā? Taku tau, oh, you know, Yeah. taku tino. Yeah. Or do I have to change i te mea? Ko Yeah, te you rea- do. Yeah, you got to give us another one. Well, e rua, Someone's given her a bit of help, eh? yeah. Oh, ko te ngāwari rānei, ko Waimahi rānei. Ko waia, Waimahi, Oh, ai, tauira. tawira. Oh, yeah. Rawe, Strong. Yeah, strong as, beautiful. Okay. Te wahine no matapihi moi moia. Yes, kia ora. Te wahine rā. Ai, She was up mahara there. nau. Just didn't have a long reign like... Ai, engari, i toa I ai. taua wā, ai. I toa. I wata kei waru. Over. I mean, I agree. Ko miri te toa. Yeah? But I will just chuck in some honourable mentions, eh? Auntie Vicky. Yep. Vicky Wehi. Pimi. Strong. 96 whakawhiti. Yep. Yeah. There was a whakawhiti with these patu ahais. awesome. Ne? Yeah, Pimia. Strong. Rua mano mārua. The more tētea. Oh, there we go. Also, you Donna. know, you got Donna, you got Fire, Te Whare Atareta. Atareta. Classic, eh? Yep. These are classics. But, you know, koenei te take I angi tua miri. I te Ai. mea I tipu I e roto I Pui tērā ia, whānau. rātou. Mātaki ana I ana aunties, I ana kuia. She knows how to do it. Hey. And then she's also got, you know, her little brother and cousin winning other things and stuff. So it's destined. Yeah. And actually, here's another reason why. Because her mum bloody won it and didn't hand over the title. Boom. And she's also from Tūhoe. Yes. Okay. So she's got the Te Arawa Tainui. stardom and Yeah. the humility of Tūhoe. Or maybe maniapoto humility. No. Anyway, Shay, who is your pick? No, it's Miri. Ko ia te toa. No, merere ke koe. Okay, Auntie Vicky. But Okay. we all agree. Yeah. Miri. Actually, no. My pick. Yeah, pick someone. Tia Hui is up there. Nice. Okay. I like Tia Hui. That's a good one. I like kei te kawe mai I tōna anō taira. Yep. Mahi ana I ana pau. And I like how she likes to take over the stage as well. E pai kei tira. Yep. Kaitātaki tāne, let's go. Okay. Go. Oh, I could start, but I'll win again. Shall I say it first? You know Uncle who's Wet. yeah. You know who's a quiet achiever, an honourable mention, quiet achiever, probably won just as many, well, maybe not just as many actually, but he's won a few. It's Tāmaki Waka. Right. Ko wiki tori rua pe ngā wā, But he's got one trick. but And not that's oral. But not everyone can do that. Ki te ana tātou, Yeah. kaore tā te nuinga tira. Honourable mention as well, Kawariki's up there. Taku tau ki te,
moe mai rā, Rick, and Yeah, his, Rick. in his prime, I ua te tūraki i tērā Māori, Polar Sharples. Yeah. but I was going to say, Peter Sharples, Peter Sharples. he is the OG. Oh, he's gotta be the- Nah, but he's the he's goat. gotta be the goat. He's the goat. He's the goat. Yeah. And mena kaore koe te mohio i ngā tau rua mano Mohio ani. ia Peter Sharples, ko No, Mātaki but au iana you would Haka. not know this one. Okay. But I'm telling you, he was mean. Yeah. Tim Wera Morrison. Oh, yeah. 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 Hey, babe. Yes, but of all of the people that you have chosen, ko wai tō tangata. Who's yours? Tim Wera Morrison. Okay, Oh, kia yeah, ora. well, yeah. I'm going to go Uncle Weeds. I think Tim Didn't was I better. already- He was better once. Yeah, tika. One and done, Oh, no, baby. he may have been better once. yeah. Yeah. Uncle Weeds Yeah, was the longevity. goat over a long time. Kei te I tika ngā hoki. tau katoa ai. Yep. Yeah, bro. So Kaya engari, ko ko hoki. rāua, I would say ko rāua ko Peter Sharples, because actually Tika. they are Thai. Yeah. Actually, Peter's probably actually times longer. each. Peter, from 70s to 2000s. Yeah, well, yeah. You know? But 5 times each. 5 times each. I think so. Anyway, I love this little wānanga. Anipātene o whakaro. Yeah, well, when ia rāua e kōrero ana ki au Uncle Wet. I mua Oh, i okay, tāna well, Peter whaki. Yeah. Okay, so, Engari, te haere pēnei, inga koe no, kei te pai. yeah. Okay, so who you choosing? Engari, yeah, there's heaps. And actually, this is a great comparison. I wānga Derek Lardeli. Derek Lardeli, ai. E ringi me wānanga tātou, i te mea, a pita me matua wetini, actually, we think about it, they both changed the game in their own way. Yeah. Before Papa Pita, no one was coming up with Mauraka and Yeah, stuff that's and right, doing all of that's that, you right, know? that's And we're talking 70s and 80s. Yep. And same thing, Wetini's done the same. It's not as clear-cut as what you think. Uncle Wet's won it with 2 groups. Yeah. Kia ora. About that though, Watu was telling me when he won leadership, they never saw the trophy because after the Nationals he went back to Murupara to do his fish and chip shop. Yeah. Reporo. And I reira, I haria e ia te trophy ki reira. Tū anirunga tana counter. Hau e, he You miharo who? tēnei. Tēnā pai, e te whānau tuko mai o koutou tākupu, me o koutou kōwhiringa. Especially with te whakawātea i te mea, tino raru mātou i taua wāhanga. Yeah, but once we realised, Yeah. 2002. Yeah. Ka pai, kōkiri tonu ana ki te whakataitai kapahaka o te Tāmaki Makaurau hei Speaking tēnei of Mataurau wakahuia, ki- ne? Yes. Ki Spark Arena. E rua te kau mā toru ngā kapa kātū, te kau ngā kapa whakataitai, no reira e ono ka whai wāhi atu ki te Matatini. Yay! e Wow. ono. E ono. E ono. Okay. Kia ora. Yeah. He rohe nui tēnei. Ai, ana e ono hoki i te rātou. Ai. Yeah. Wāhanga whakataitai ka tīmata i te kuata pāhi te kaumatahi karaka ki te poho o hine kahukura. Yeah. Now, Ai, tell you te what. tuatahi o ngā kapa e rua. Ai, now, me kōrero tātou i tēnei, hara te me kōrero i te rārangi, e ringi rāhoroi ko te iwi whakataitai, rā tapu Oh, yeah. ko te iwi whakangahau. Yeah, he pai. I pēnei rātau i te rātu. Ai. And then ko te prize giving hei te rātapu. Engari ko te after party hei te pō te hatarei tonu. Ai, tuku mai ana me ka te pānui mea Yeah, te yeah, ai. yeah, Yeah, anei te pānui. So. Yeah. Ka kōrero hia, ako ni. Ai. But, yeah. Yeah, So, pai tērā whakatau. Ai. And kia au, he pai tērā i te mea, tuku ana i te wā ki ngā scrutineers, kia tika a rātou mahi. Kamutu, ka tae katoa ngā kaihaka o ngā kapa whakataitai ki te mātaki me te tautoko i ngā kapa pākeki. Te tikanga. Hangover. That's what I mean, te tikanga. Shades on inside. Yeah, engari ka tino a mai koe i a koe e tatari ana ki ngā hua. Yo, te tikanga ko Pini oho pēpo, ki ore, rātou ore i tērā. Ko oho rātou. Yeah. And Ana, then- ana he tere hoki, ngā kōrero, no, tērā pēr hoki ka mohi o rātou. Ai, and i te āhua o ngā hua, koera te āhua o te rauna tuarua. Kore take ngā hua, ka hua pauri, Ai. te rauna tuarua. Yeah? Ka pai, kapa whakataitai tuatahi te poho o hine kahukura. Ka pai, Jeff, Yeah. i ki tau tana kiriata mō... e te whānau, hokona te merch. Ai, hokona, e rangi ane ngā ture. E pai ki au tērā. True. I tuku karere mai i ngā pō. Pai te haere. E rua ngā kapa, obviously, ko te kuia, ko hine kahukura te kaupapa matua. Ai.
me te whakātu i ngā uri i tēnei, he rongoā te kapahaka. Ai. So koeira te kaupapa matua. Me hoki a Montel ki tana whānau. Ko tana kura me ona Me whakai mai ana ia, ki muri te kāmera kei Me te ona pēnei. hoa katoa. Ai. Ai. And te ahua nei, cos kei te kitea hau, bro, i roto i ngā mokopapa i Tāmaki, ki ana ngā mokopapa and all of these poho hine kahukura whānau are there. Yeah. I Doing whakarite full-on e hakas. rātou, tō rātou a no mokopapa ne. Yeah, but there's been a couple that they're going to. He miharo tira, so te ahua nei kia rātou te tau ngau e ne tikatau. He rongoā te kapahaka, ne? Kei te whakamahi rātou i te kapahaka, hei taonga whakakotahi a rātou, which is me. Ana kore te ohaki a te kui ai. Nei. Nāna tērā ara i para i te wā i a rātou, hone Waititi, ETC. Kia kā ki te whānau tairi e tū ana ki tēnei kapa, iei. Ngā tūmanako ka whai i te poho hine kauhukura, te kauminiti ki te kaumarua karaka. Pehea, he hanga kōrero pai? They'll be solid. Kōrongo etahi kōrero, hare te mea kua kitea hau i te tū. Obviously, ko aku tuahine me aku tau ki te katoa ke roto i te kapa. Let's go. Kare a mahanga e tū. Kaore e tū. Kim e Kim, tū. kaore hoki e... Ai, i mahara hau i te ahua i te rape i tūporo puta he dom. Because I was actually giving Faye a little bit of dom, a little bit of, stick. I te mea koe te chuta. E di tiki a eh? Trouble in Paradise, eh? Breakaway team, eh? She goes, oh, cold. Kei te haka ngā hau, I said, hoi no, cold. Kei te, i te kōrorori Māori ka hau i te Wā, e kao. toru wā rātou kapa i te rātu tau ni. Ai, E e whānau. rangi, kou, taku nei te tiro, Kim, because i raru Koe no tana turi. Yeah. Me, whatever, but they'll be solid, and ngā tūmanako, always, ko ngā kura kei o rātou tiki, anei ngā me e rua ki au. Ko te reo, me te marama o te reo, me te atau o te reo, me te solid, te cleanness, sharp. Sharp. Yeah. Those are two pretty good kuras to have in your back pocket. Yeah. I just think, give me something else. Yeah, I know. But those are two pretty good. Well, good start. I tuatoru rātou, i te matatini. Ai. Ai. Yeah. Ai, I want to say 0.25 muri mai Yamato, something like that. 0.5, 0.25 there. Mean. But no. So taku mōhio, ko ahua whakaroto ake a Georgia. Oh. Any repeats? Kauiki. Yeah. I'm not sure. But I've been, ko te te heo ngā mea kei te kite au i tērā kapa. Ko te kapahaka namatahi. Well, ko te kapahaka kei reira. But te ahua nei, ko te hahau pōro kei te namatahi ra wātu. Ki nā tāne. I te au i tērā. Kei te pirangi rātou ki te tākaro. Hahau pōro. Right, boys, muster. Golf course. So, ko te prakatihi, he te kau mātahi e te whānau, and hei te whitu kraka ka tūtaki tātou. So anyway, but no, they'll be strong. Yep. Ai, ko te tikanga i tai mai a marama ki tēnei Ai. pai kōrero ne, engari, arā te tūmanako a tērā wiki ka Te tai mai ahua nei, te ahua nei. Te they had a- rongo i ngā. Yeah, they had a full-on practice. Ai. Another buzzy one is and mō tātou kua hua roa ana, roa e prakatihi pēnei ana, ka hua ua tēnei, but ka mahi wānanga rātou. And ka mahi āhua consecutively, karapipiti nei te kau practices back to back. Ne? So, he pai kei roto I tērā, I te mea momentum is like ramping. Yeah. E rangi, ruthless. Yeah. Kapa Ngā tuatoru, ngā rauohine ka hukura. I ki te au i hono atu a Kaikara France, ki te kapa, so... Good on him, eh? Bit of a debut. Maybe. Montel, ka tūia. Good on him. Mean. But there's a few of them in te poho ina kahukura whānau. Yeah. Kei te hoki mai ki tō rātou o Māori. Jared Awari. Ai,
maroto mai te kapahaka. So good on them. Cool. Te uku toia, te kapatua whā. Buzzy that kapai koutou, kei te whakataito. Te rāwhiti, Te rāwhiti. east side. GI. Ai. He tino hapuri Māori kei te āhua gentrification tērā, e rangi te kurakaupapa Māori o Pūau te Mona Nui Ākiwa. And actually tēnei marae, taku oranga katoa I reira. And piki hapuri Māori ke reira, GI. But nowadays when you drive through there, kei te panoni hare te hapuri, some lovely coffee stops. But yeah, kei te rereke. Okay. Kia Ai. kaupapa. And Te then- rōpū manutaki. This is, let's see how they go, eh? O ia, ko rātou te ngā whetū o Haka Feels I te wiki nei, so haere atu ki Māori Plus, ki YouTube ra nei. Ai. Anaru Kio. Ai. Taku Teina, Tiger ke roto rā. In the core group. Pēhea rātou. I would never a clue. Yeah, Ko looks tino, solid. ko kitea te whakarauratanga o te rōpū manutaki o nehi, ne? Ai, rāua ko waihirere, ne? Ai. Tino o rite nei. Yeah. Wā ko i- ngā tamariki, ne? Ai, E nei. ko te rauna tuatoru pēr tēnei o ngā kaiako, ko tūtaki rātou ki tō rātou tino taira. They went through this phase of doing weird stuff. Yeah. Both teams. Now, they're kua tau. Oh, Kua mana ngā reina, and e pene ana. I thought unlucky rātou I Tāmaki. Yeah, bro. I reckon Te mena... huarere. No, they were first, bro. Yeah. Te Te huarere ki Tāmaki. Ai, ki Tāmaki, Tāmaki. Tāmaki, But Tāmaki. I tērā matatini mena, I tū rātou, I don't know, 8. Yeah. I reckon they would have made the finals, bro. Yeah. Haere Waitichi. That's a banger. Yeah. Two-time national winners, 75 and 1990. Came second in 2000. They are a solid team. And Yeah. actually, when I get mātaki tō rātou whakaeke in I tērā Matatene, some moves, man. Karo tau is in there and everything. Whoa. I mean, Yeah, I tino pai ki au te tū ki te whakataitai arohi 2024. Ai. I rawe tau atu. Anei ko a tinana au. Nice. Meanies. yeah. Toru karaka. Toru karaka te wakahuia. I have seen aua muana ngā iwi nei, ne? Yes, Te yeah. ahua nei, tapu ana tēnei mea ngā pai pāpori. Yeah. It'll be interesting. They're coming. They are. Koera te kōrero. Ai. Ka pā āhua rangatahi ake, engari, e te te ana ngā niho. Yeah. Well, kei te hihia ki tētahi toa whakaihu waka I tēnei tau, ne? Nō reira ko te tūmanako e te te ana ngā niho. How te huarahi ki te Wikitoria mō rātou, bro? Mena I a koe ngā reina, mō tētahi campaign, and you're like, okay, regionals, What is it? Kua kitea I ngā tau tata nei ne, kua tīmata tā rātou tūhono I te Ngāti Whātuatanga ki tō rātou tuakiri, ne? ai, Kāre au te mōhio me he mea koira te ara tika hei parama rātou. kia ora. I a tātou e wāna ngāna I ngā bangers, I ngā best items, rua mano mārua, koira ki au nei, te taumata. Aua momo waiata ngā titonga, engari kua kore e takahi tērā reina, nei. O he maha ngā, I mean, Papa Melks, nā ko te papa tēnei o taru mai ma. Oh, no, Me moe ai. marama. He nui ngā hono ngā whakapapa. ai. Ne? Ki Ngāti Whātua me pehe kore ai. Ai. And especially roto I tēnei pakūtanga o te Ngāti Whātuatanga. Ai. They're in there. Yes, ne? yes. So me pehe kore ai, but I get what you mean though. Yeah, ne? yeah. He. Ko roa rātou e noho ana he kapa pan-tribal. Mātāwaka. Mātāwaka. Ai. So, aua, he pai he hare I te mea he mea kino te whakatika I te tuakiri o te kapa, ki te iwi. Engari, hitori nei, 5-time Te Matatini champions, ne. Nā te mātāwakatanga, aua momo kaupapa te tiriti o Waitangi I eke ai rātou, so, aua. Yeah, I don't know what the huarahi for them to be with Motu Wikitoria. I feel like now, iau e noho nei a te wānanga nei, they've probably tried every single bloody trick in the book. Yeah, Hey, yeah. so how toi ana? They beat us at our own game in 2013. Yeah, they did. That's what I mean. They've Arch. done everything. Hey. They literally out-matarai. Ka pai. Ai. Ko te kapa e whai ana te taha tū. Tā tū kāre a papa,
He mea tū. Ko ia te head judge, taku mōhio. Okay. So, no, it's... he Kore kaitātaki hoki e horo tū o i ana te ko mau. rātou e. Ai, ko mauma, Yeah. ko ahua, roa rāua rātou e kaue ana i te mauri o te kapa. Yep. It's going to be interesting to kite. I feel like I know what they're going to come out with. Yeah, ko ia. 40 taiaha. Yeah. Yep. 40 taiaha. Kuru tiles merge. Yep. Dominoes. Yep. Hey, but me, Yep. often crowd favourites actually a tātu. Ne. Yeah. Ia, ka haruru te whare. Ai, Yep. e rā mea katoa. Engari, kei te piringi au ki te kite i mau e kiri hai ana i tana pō. Ki tōna papa. I tūpono Pauro atua hau ki a Maurits, ne? Ko ia te Pākehā. Kaua te Maurits Tāmaki. Oh, yeah. Te uncle. Ai. I rato i tētahi paparakauta. Nā, i te ahua tūpatu i me ne kōrero, i ringi mārama ki ahau hea te io ana kōrero, ka ki ia, i aia nei kei te angitu ngā mea i rato i te kapahaka, e hara i te Māori. Waiata. Harmonies. E hara era i ngā taonga Māori. Yeah. Ko te mōtete me te haka, me ngā mahi rākau, ko era ngā taonga Māori. Kia ora. And I was like, actually, tama kōrero i tērā, I was like, kei te tika koe, you know? Yeah. And koe nei te take e tino ū ana, i tērā wā, koe nei ana kōrero, ne? Ū ana te tahatu ki ene momo mā tāpono i te mehe Māori era. Yep. I was like, yeah, tika tau. Rawi. So, and ko rātou tētahi kapa kei te whai rātou i tō rātou anō ara, Ai. pai mai ki no mai. Yep. So, you down, let's go. So, good on you. Yep. Me. Yep. Mean, hauru e te whā angitu. Angi who? Angi too. I hope the MCs don't do that 12 times. Because it gets a bit harsh on the taringa. Kaore anō au kia rongo i ngā kōrero, engari i kite i te ātāhua o te campaign ki te hōtaka o Haka Hopefuls, Ai. aniwara o ko Kamaia. Ia, i miharo hātiki hira wātu. I hope that hasn't taken away from, etahi wā ko ngā kapahaka, ka wareware, hea te mea I whai wahi ai rātou ki te dance. Yep. Yeah? And I hope that the show and all of the hype hasn't taken away from their ability to be mean. Nā, New kei te Kaitātaki. pai rātou. Yeah. Kaere Kaitātaki. e whaki. O, tāne e A mahi kuni ni. pia. New Kaitātaki. Toko. Aua. Kaere e te mōhio kō wai, ingari. Mehe tāne he wahine rānei. Okay. Wahine... Kaitātaki wahine. Oh, okay. Aua. Nā kōrongo hoki au I tērā, but yeah, like, I reckon it's out of them ngā tūmanako mo te Wikitoria. Well, I would say it's theirs to lose. Angitu. Nā runga I Yeah. te huapai. Ai. Engari, aua. Korongo kōrero. No reira kāre. Me tūpato au. Did you get the kaue bloody kōrero I tēnei runga I Haka Yarns? Yes. Hakoa I whakautu te tangata rā I taku pātai. Kia tuku a mai he kōrero. Yeah, Ia, ki te au anatou scripts. Yeah, ātāhua. What? Ngā puka puka. scripts pere. Oh, Oh, ne. angitu, yeah, flash as. Ne? Yeah. Yeah. Kaore kore I whakaritea ki te Canva. He kapa, pukenga rautene. Mōhio ana me pē te rawiki I o rātou pukenga. Yeah. Ne? Ai. Muri mai I rātou. Kia kaha pirapi rao ko aniwa atakura, koutou katoa. And taku tuahine ana hoki. Yes. Blake. He maha te Katua whānau. Blake? Ai. Ai. Cool. Bro. Ko wai atu ka karanga, bro. Me te whakakotiti no hau te hunga mātakitaki. Ko te kapa e whai ana ko te whiti reia ki tua. Ana ka kite pia
i te tāmotanga o te tokatū manawa. Okay. Ne, te kapa te whānau matua. Whānau matua. Oh, yes. Engari, ko rātou, kua piri mai ki tēnei kapa. Kia ora. Whitireia ki tua. Whiti reia ki tua, okay. Kia kaha koutou. I tuku atu au te tei Too much, cuzzies? Instagram message, engari, seen. Nō rā, koera noiho aku, Seen, kōrero. Ka pai? Yeah. O Ka me- whakamatunga. There's plenty more to come. Me te tino kapa o ngā tīwhātua. All right. Te puru o Tāmaki. Tāmaki. Mr. Mannering, I hope kei te tū koe. Chey. E maha rānau i a rātou, urua mano mārua, i tū rātou i te pō. I want to say te rangi tuatahi. Or maybe they were just after Whakawātea. Unlucky. But yeah. Nā puru o Tāmaki, te mean. Te mana whenua ake, Yep. especially mena kei te tū ki te taone. Kei te whakataitai? Yeah. Ai. True. Mena, kei te tū, ki te taone tonu, then let's go. That's mean. Ka pai. Oh, they've done Yeah. 5 nationals. Yeah. Yeah, bro. 96, 98, 2000, 2002. True. Ngā kai whakawā. Now, kei I rere mua i te... te kokenga ki ngā kai whakawā. Ai. Special mention more the Grace Foundation. Ai. Ai! Nā, tēnei kapa ka tū hei te haurua i te kau. Engari, ko te kapa nei, he hui ngā kaihaka kua puta i te pō ki te ao marama. Ai. Ne. Ai. E whaikahana. Puta, e whaikahana, etahi puta i te whare here. Ai. Taka ki te kei te he. takahia te ara o te ora, mā roto i te kapahaka. I te rātu regionals i tūtaku whanau ngā BJ, i roto i tēnei kapa. He maha ngā iwi rā i roto i mōhau ki e tei. Nā, tika tau, bro. He miharo tēnei kaupapa. Yeah. Kamatu, he arā nō hoki etahi atu kapa i te rātapu. Ai. Anei te rārangi. Ana Meka, tō Oh, whare yeah, wānanga, yes. e rua ngā kapa. Tītai. So, Tītai Oh, o e rua? wānanga ihorangi, yeah. Ai, nā. Ana ara no te tai wānanga tītai ki tua, te wānanga aronui o Tāmaki Makaurau. Yeah, so tēnā koutou. So, it's me. Amo, Yeah. ke tūtaku whanaunga. Yeah. Well, me hiki. Kia kaha. Angi tūturu, kia ka hoki koutou te wakahui o mua. Now, koe nei te kia, whai kia hau. Mo tana kapa, mō te B-team, o ngā tūmanako. Ki mai i au e whakatoi ana ki aia mo tana whānako i te mauri o ngā tūmanako. Nā, bro. We're raumati section all day, o te repe koanga, whatever section it is, ne? Ka e non-comp. Aki, nā. Wakahui o mua, every year, clean sweep. We're going for the win. So, kia kaha whai? Me tō kapa? Ko ngā, kia koutou i te kāinga kaore i te marama, koanga and Raumati, ne, he rite tēnei ki te Premiership Right. Championship, ne? Yeah. Ko ngā kapa whakataitai kei roto i te wāhanga, I don't know whether it's koanga or raumati. I'm pretty sure it's raumati is the non... Is and the, the others are in the other, Ai. ne? Engari, kei te whakataitai rātou katoa, mō Ai. ngā taonga e rua, Ai. ne? yeah. And Pretty that's- much, ko ngā mea ka whai wāhi ki te matatini, kei roto rātou i te Yep. koanga section. Yeah, And yeah. but it's all in, Yeah, but yeah. then i te waka tīmata rātou ki te pānui, i ngā trophies mo te raumati section, you know you're not in the winning. matatini. Tīmata koe ki te Wikitoria. Yeah. Hey, ko ngā toa o te Raumati. yeah. Pretty much, G. It's not us. Rua mano mā whā i tua hau manu hui my first thing, and that was all of us go, don't let it out. Because i te tū, and Penny Henare i roto i a Waipapa. Yeah. And they were a pretty full team. Yeah. And they won that section. We did it. We came last in the other section. Oh, yeah. We know. Yeah, we know. Judges. Yeah. Kai whiriwhiri, whakaeke, Cherie Spooner, Priscilla Ruha, Dan Vaka, rātou ko Kimiora Webster. Ka pai. Mō te Atea Dr. Turuhira Hare, Hiria Te Moana, Rā Paira Tāwhai, Paula Brosnan. Ai. Āringa te amohaere Morehu, Ria Brosnan, o tēnu hopa, rātou ko Rob Ruha. So, i whiriwhiri koutou i a Rāpaira, engari kāre i whiriwhiri i a hau.
No. Really? Hey. Really? No. I te mea, a rapaira, no tāmaki tērā Māori. Te tira hou, koera tana kapa. O tēnā Dundee. Hoi no? Poi, Auntie Donna Morrison, Lorraine Brown, Lolo, Hiria Waka, Kelly Hinari Heke. Tēnā koe Kels. Haka, Paura Sharples, Te Korau Whangataua, Tōmi Ka Whiu, Doc da Te Hira Paenga. Oh, mean. Nah, yeah. Mean. Wātea, Pimia Wehi, Marcia Hopa, Joe Pihema rātou ko Jonathan Waikawa. Ana Te Reo, Hani Huata Allen, Junia Silbury, Dr. Te Kāhautu Maxwell, rātou ko Tamahata. You So, know, ko tahi ana ki te discipline? Each? Oh, well, ki Nā, te he rātu meaning ko na whārangi. non-aggregates, Ki kei te reira. rātu whārangi. You know- Ko tahi ana ki te aggregate? Yeah. you know, ko ahua roa tātou e kōru ana mō ngā rohe, e penei te tairāwhiti, decide rātou ke pupuri i te mauri o te rohe, kau, anei o mato anō kai whakawā, ne? I reckon Tāmaki should have done that too. Now, mōhua anau, kua panoni etahi ahua tūtaka rerewa nei, but e titiro nau ki te haka, and ki au koera te tauhira, o te momo o te haka. Now, I'm not saying it's because there's the men, I'm saying ko Paura Sharples, te korau a tōmeka me te hira, no Tāmaki rātou, i tumpu ake i roto i te taio o Tāmaki, ne? And so ko rātou, kore, ka pai kia rātou slick actions, sharpness, ne? And ko Tāmaki tērā. Whereas I look at some of the other ones, no, iwi care, they might not like a They might Tāmaki like a type of ngahau vibe. Yeah, vibe or- they might yeah. like a bit of a karakia type style or something, whereas Tāmaki is energy and, you know, pan-tribal. Yeah. Yeah. So, koene taku aki ki ngā mana o Tāmaki Makaurau, when you're playing the game, choose Tāmaki people. Hira rawa pia no ngā tōrangapū. Ahua, Ni. ahua. I kore i rātou i whiriwhiri ngā mea no Tāmaki. Because guess which kapa they all perform for. Yeah. Hey. But, you know, ko whanake te aui ana. And even though Tāmaki Makaurau he rohe matua tēnei, he rohe tino nui, me tīmata hoki rātou ki te whakaaro mo te taira yeah. a Tāmaki, and me ngā kai whakawā. Because otherwise, te aroa and mātātua are always going to win. Yeah. Ka pai. Picks. Okay. Picks. Oh, they got best guitarist too. Oh, Yes, nice. Manawataki. Nice. Let's go. Yeah. Okay, anei ngā hua rua mano rua te kaumawha. So 3 first equals, ko Oi, angitu te wakahuia me ngā tūmanako, i tua whā te rōpū manutaki, i tua rima te poho o hine hakahukura, ana tua ono te tahatu. I reckon, ko wai i tua whā? Rōpū manutaki. I reckon ka rite tonu era tataunga, manutaki tua whā, poho tua rima e tahatu tua ono. And I reckon ko te wānanga ko wai ka tuatahi tuarua tuatori. Ki au, he uaua tēnei, because ki au ka... This is a buzzy one, eh? You're splitting hairs here, aren't we? Yeah. I'm going to say angitu. Tuatahi? Yep. Oh, ko au hoki tērā. I'm Oh, going to say... ni. No, I'm going to say wakahuia then. Oh, yeah, angitu. No, I'm going to say ngā tūmanako, I'm going to say namatahi. wakahuia. And Angitu. I want Angitu to be there, but I think that it's either first or third. And Wakahuia will be in the middle. yeah. You know what I mean? So I reckon Wakahuia will be third and Angitu will second. Tuatahi, angitu, tuarua ngā tūmanako, tuatoru wakahuia. Ai, koe? Tuatahi, wakahuia, tuarua ngā angitu, tuatoru ngā tūmanako. Kia hau nei, Ai. ka tua whā manutaki, tua rima tahatu, tua ono te poho. Oh, okay. Kia ora. Oh, yeah, ana, ki au nei, tua whā manutaki, rima poho hine kahukura, and tua ono te whitireia ki tua. Actually, I'm gonna. Oh, okay. Whitirei ki tua. Ai. Tēnā koe. I'm gonna tweak it a little bit, because kei te pirangi au ki Angitu a manutaki, taku ngākau tēnei. Actually, no. Actually, no, I'm not. That's what's going to happen. It's going to be namatahi, ngā tūmanako, Angitu, Wakahuia, manutaki, Yeah.
poho tahatu. Koera taku. Sakadoing. Yeah. I just did a quick calculation in my head. Go. E tino paiki au te hōtaka o angitu i te rā tūtau. Koera pēr taku tino bracket, whole regionals 2024. Nō reira e whakapono ana au. Yeah, I was going to say, Yeah. those are some of my Yeah. honourable mentions. Rua mano rua te kau. Oh, no, rua te kaumatoru, sorry. Nah, for me, rua mano rua te kau, angitu, Was it Koera te waita? tērā, Yeah, tērā man. tau. Pai tērā. Te whakaeke, tērā tano, hirangi a te ao. Yeah. Oh, anei tau. Ko tētahi... Oh, e hara I te whakatūpato, it's too late now. Over-rehearsed. Yeah, Koera tētahi āhuatanga ni, ki au nei, ko kitea. Yeah. Ko tino rahi rawa, te haratau, te whakakoikoi, I te maripi. Inei, kāre he rūma mo te auahatanga, mo te ngākau hihiko. I don't think that's angituji. I think, because I roto I ngā wiki tata nei kua kahataku mātaki Kia nei āhua I pērā ngā rua hoki a mano. ngā tūmanako. I ngā rua mano, I just think that's across the board, even in te aroa. Ko ngā kapa nei, ko tātou, e whai ana te angitūtanga, nō reira e whai ana, koutou katoa, rawa koutou e puta I te pauaka, e whakai nei mātou, ne? So ko ngā kapa haka katoa kei te pira, koe rā iahua rewa taku ngākau I te wai mātaki au I te tairāwhiti, wai hirere mā, the hakas, Yeah. they were like, and some Yeah. individual brilliance was coming through, and I miharo tērā ki au. Ai. So I don't think that's angitu, I think that's just hakas, kei te over-polished, Yeah. kei te slick Yeah. rawa, Yeah. kei te, and kaore tātou I te tuku, kia ngahau, kia auaha. Ai. Kia You know? kōrero te wairua. Kōrero I te tinanaji, you know? Ai. I te Yeah. whānau, go and watch some old hakas. Yeah. It's mean. Yep. And maybe this is just our own ngākau saying that it was better back in the days, like all old people do. But, Just don't take it so seriously. yeah, but everyone's good maybe. for the win, eh? Yeah, but But yeah, just like, that's just hakas, gee. And even in the high school levels, the ngā mea kei te angitu, crisp. yeah. Hei te mutunga o tēnei wiki, ka ki te pū tātou, Ko wai I te tino āhua o te matangi rua. Ai. He kōrero anō? Ka kore no tāku, kia kaha koutou, Yeah. whānau. Georgia Blake Kairingi, Tuake, Ben John, Tawera. Yeah. Piripi, Aniwa, Atakura, Yeah. Rose, TK, ka. Tiger, Jordan. Yes. Was that just Yeah, tāpeta Chris, Satomika, Ka pai. Shimia. That'd be the one. Who's in Whakahui o Mua? Because honestly, I've been reflecting on what kahu I tāna kōrero I te rātu wiki, mō tā tātou whakamahi I te taikura, hei pai whakataitai mō rātou. I think that's a great idea. Whakahui o Mua, Wewehi o Mua, yeah, totally. Waihirere o Manutaki Mua, o Mua. Manutaki, the bangers. Yeah. I'd want to be in those groups because the party will be great. Yeah. And It'll be 5 early. days. It'll be and it'll be a lovely dinner, and we'll all be warm. Ka pai e te whānau he whakamaharatanga kia tirohia te Haka Yarns community page e ara etahi wānanga e haere ana he rawero atu, so whakautuanga pātai. Wehiki. Tino kaihaka, yeah, ara te pātai tēnei wā. No one will be worrying about God, Anipātene shouting. It's just generally, if you're in the circle, you got a round. I got a round. He got a round. Yes. The temple will be full. Yeah. Hey, Cool. those are the parties. Kia kaha koutou te tū o Tāmaki Makaurau. Kia rawe te tū hei tēnei mutunga wiki. Tēnā tātou katoa. Ai, tēnā koutou. Kia kaha. Kia ora e te whānau. It's the same message. If you liked it, well, make sure you like, heart, subscribe, and share. Haka Yarns. Thoughts.